Salibonani bafundi bebanga lakuqala kumfundo yaphansi. Salibonani bazali ngemakhaya. Ngiyalamukela ku-EdgeWave uhlelo elilethulelwa ngabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary. Isifundo salamuhla esesindebele lisethulelwa ngunkosikazi Nosizo Ngwenya. Ngihamba labafundi ababili uThariro Hobe loNobubele Dube. Bingelelani abafundi bangani. Salibonani bangani. Mina nginguThariro Hobe. Salibonani bangani. Mina nginguNobubele Dube. Ngithemba abafundi abalibalanga ukuphatha ingwalo zokubhalela lensiba zokubhala kanye lemitshina etshiyeneyo yokuthatha isifundo salamuhla. Ngiyalicela bazali ngemakhaya ukuthi lisize abafundi lapho abadinga khona usizo. Abangezwa kuhle endlebeni libahlalise eduze lesigxingi somsakazo ukuze bezwe kuhle. Labo abakhubazekileyo endlebeni libachasisele ngolimi abaluzwayo. Kuthi labo abakhubazeke ngezinye indlela ezitshiyeneyo labo libancedise ukuze bengeqiwa yisifundo. Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi azwe izifundo lezi eziphuma emsakazweni. Ngiyabonga bazali, asilaleleni isifundo salamuhla. Ngithemba abafundi basawukhumbula umsebenzi engabapha wona kusifundo esidlulileyo. Kambe lisawukhumbula? Yebo Nobubele. Lathi siyebhala imitsho emithathu ngebala elithi amanzi. Uqondile Nobubele. Ngicela usibalele eyakho imitsho Thariro. Owokuqala. Amanzi sithelela ngawo. Umama ukha amanzi emthonjeni. Amanzi akumelanga siwadlalise. Ngiyabonga. Wenze kuhle kakhulu Thariro. Asimchayeleni izandla. Siyabonga. Sicela usibalele njalo eyakho imitsho Nobubele. Thina sinatha amanzi. uSipho udlalisa amanzi. Amanzi sigeza ngawo. Ngiyabonga ngabangani, asimchayeleni izandla la uNobubele. Ngiyabonga. Lamuhla ngithe sizaxoxa ngendlela esilondoloza ngayo amanzi ngekhaya. Ngithe sizaxoxa ngendlela esilondoloza ngayo amanzi ngekhaya. Ukulondoloza amanzi bangani kutsho ukugcina kuhle amanzi kumbe ukuwaphatha kuhle ngonanzelelo ukuze singawadlalisi kumbe singawachithi. Yikho okuthiwa yikulondoloza amanzi. Ubusithini Nobubele? Asikabala amabala ethu alamhla Mbalisi. Namhla yimi embalayo. Kulungile, sibalele Nobubele. Amanzi. Izulu. Impompi. Emthonjeni. Isibholane. Siyabonga Nobubele. Ngicela uwaphinde njalo ukuze abe ngekhaya babe bawabhala. Liwabhale phansi bangane ngemakhaya uzawaphinda njalo uNobubele. Amanzi. Izulu. Impompi. Emthonjeni. Isibholane. Siyabonga Nobubele. Ngithemba seliwabhalile phansi bangane. Liwabhale ngoba sizawasebenzisa phakathi kwesifundo.
Khathesi ngicela utshele umuntu oseduze laye ukuthi wena ngakini amanzi liwathatha ngaphi. Ngicela utshele umuntu oseduze lawe ukuthi wena ngakini amanzi liwathatha ngaphi. Sitshele eyakho impendulo Tariro. Thina ngakithi amanzi siwathatha empompini. Nxa ingaphumi amanzi siwakha esibholaneni sabantu bonke esiseduze la ngakithi. Siyabonga Tariro. Wena nobubele ngakini liwathatha ngaphi amanzi? Lathi siwakha empompini, kodwa nxa sisekhaya sikha emthonjeni. Kuhle kakhulu. Zindawo esithatha kuzo amanzi lezi. Tariro, ngibona uphakamise isandla. Kukhona okunye ofuna ukusitshela khona? Yebo mbalisi. Komalume eNkayi bawathatha emfuleni uChangani. Lihlakaniphile bangani. Lonke liqondile njalo lenze kuhle, ngiyalithanda kakhulu. Siyananzelela ukuthi kule ndawo ezinengi ezichiyeneyo lapho abantu abathola khona amanzi. Ngithemba lani bafundi elingemakhaya liqambile indawo ezichiyeneyo lapho abantu abangathola khona amanzi. Kanti amanzi wona aqakatheke ngani bangani? Kungani amanzi eqakathekile? Lalelani inkondlo encane. Ngizaqala ngiyenze bengisengiyenza njalo labangani bami laba engihamba lawo. Amanzi, amanzi, londoloza amanzi, sinatha amanzi, sigeza ngamanzi, sipheka ngamanzi, londoloza amanzi. Amanzi, amanzi, londoloza amanzi, sinatha amanzi, sigeza ngamanzi, sipheka ngamanzi. Ngithemba lizwisisile, ngizayiphinda njalo labangani bami lapha. Asiphindeni bangane. Amanzi, amanzi, londoloza amanzi, sinatha amanzi, sigeza ngamanzi, sipheka ngamanzi, londoloza amanzi. Lenze kuhle kakhulu bangani bami, lenze kuhle kakhulu. Lihlabele kuhle, asiphindeni njalo. Amanzi, amanzi, londoloza amanzi, sinatha amanzi, sigeza ngamanzi, sipheka ngamanzi, londoloza amanzi. Ngiyabonga bangani. Ngithemba abangemakhaya abalemitshina bayithethe le inkondlo ukuze lisale liyiphinda lize libe yazi. Abenelisa ukuyibhala liyibhale phansi. Sesingayiphinda okokucina bangani ukuze bayithathe ngemitshina kumbe bayibhale phansi. Asiyiphindeni njalo. Amanzi, amanzi, londoloza amanzi, sinatha amanzi, sigeza ngamanzi, sipheka ngamanzi, londoloza amanzi. Kwaze kwaba mnandi bangani. Ngithemba liyeza ukuthi lenkondlo iyatsho ukuthi londoloza amanzi. Ngubani ongasitshela ukuthi aqakatheke ngani amanzi la okuthiwa siwalondoloza? Akusitshele nobubele. Amanzi sipheka ngawo, sinathe wona, siphinde sigeze ngawo. Kuhle kakhulu. Wena uthini Tariro? Amanzi yiwo akhulisa izihlahla, utshani lamaluba. Inkomo lembuzi lazo ziyawanatha. Yebo bangani. Njengasifundweni sakuqala izinto zonke vele ziyawadinga amanzi. Yikho kumele siwalondoloze. Lenze kuhle kakhulu bangani. Inyamazana, izihlahla, utshani, abantu konke kuyawadinga amanzi. Ake sixoxeni ke ngendlela esingalondoloza ngayo amanzi ngemakhaya. Ngithemba liyakwazi ukuthi munye ngamunye wenu ezimulini zenu liwalondoloza njani amanzi. Tshela njalo umuntu oseduze lawe ukuthi ngakini liwalondoloza njani amanzi.
liwalondoloza njani amanzi nobubele? Ngakithi amanzi esigezise ngawo imiganu lesihlambulule ngawo izigqoko sithelela ngawo izihlahla. Lenza kuhle sibili, lenza kuhle kakhulu. Akusitshele lawe Thariro ukuthi lina ngakini liwalondoloza njani amanzi. Thina ngakithi nxa izulu lisina siyawakhongozela amanzi okuthelela lawokuwatsha. Indlela yokulondoloza amanzi enhle kakhulu leyo, ngoba amanzi lawana awezulu siyawagcina asincedise lanxa amanzi engasekho. Siyathelela ngawo ukuze izihlahla zethu zingatshi. Lenza kuhle kakhulu. Amanzi akumelanga siwadlalise bangane ngoba ayimpilo. Akumelanga siwachithe nje kungela sizathu. Amanzi achithwayo kuyabe sokulesizathu kumbe ayabe sewonakele ukuthi kawafanelanga lokuthelwa ezihlahleni. Akusitshele olakho nobubele. Mbalisi, ngakithi ubaba wathi singatheleli ngethumbu ngoba liqeda amanzi, sesithelela ngebhakede. Lenza kuhle kakhulu. Ukuthelela ngebhakede ngeyinye yendlela zokulondoloza amanzi, ngoba nxa kuthelelwa ngethumbu liyadonsa amanzi amanengi kakhulu akufanani lomuntu othelela ngebhakede. Lenza kuhle kakhulu nobubele. Indlela ebukekayo leyo yokulondoloza amanzi. Wena Thariro ngibona uphakamise isandla, ubufuna ukuthini? Umama wathi uzalungisisa impompi yangakithi evuzayo ngoba amanzi ayadlaliseka. Lilembono ekhaliphileyo bantwana. Ngithemba ngakini amanzi liyawalondoloza kuhle. Impompi evuzayo layo yenza amanzi adlaliseke. Nxa lifuna ukulondoloza amanzi, mele linanzelele impompi ezivuzayo bese lidinga abantu abenelisa ukuzilungisa. Bayilungise impompi ukuze ingavuzi phela amanzi adlaliseke. Ngithemba elingemakhaya lani liqambe indlela ezitshiyeneyo ezokulondoloza amanzi ezimulini zenu. Ngicela libancedise bazali, libancedise abantwana ukuze babezazi indlela ezitshiyeneyo ezokulondoloza amanzi, ngoba amanzi ayimpilo. Ake sisukumeni sonke bangani lapha esikhona. Thalaza indawana yonke ubone ukuthi akula manzi adlalisekayo yini eduze lawe. Kanti mbalisi, kuqakatheke ngani ukulondoloza amanzi? Ukulondoloza amanzi umbuzo omuhle kakhulu lowo Thariro. Akusitshele nobubele ukuthi kuqakatheke ngani ukuphatha kuhle amanzi. Kuyanceda ukuthi amanzi sihlale silawo, angavalwa. Uqinisile nobubele, ngoba amanzi singawadlalisa, kukakhulu labo abasemadolobheni, agcina edula kakhulu. Abakhangela ngezamanzi basibhadalise imali enengi kakhulu. Khonokuyana kubangelwa ukuthi amanzi ngekhaya siyabe singawalondolozanga, sicine sesiwabhadalela imali enengi kakhulu. Uqinisile unobubele. Amanzi singawaphatha kuhle kungenza ukuthi angabi malutshwana elizweni. Ukhona yini oleyinye impendulo? Ukukhongozela amanzi awezulu kunceda ukuthi silondoloze awempompi ngoba sisebenzisa awezulu. Yebo Thariro, lina ngiyalithanda lihlakaniphile mani. Ngesikhathi nxa sisebenzisa amanzi ezulu, lawana awempompi siyabe singawasebenzisa. Ngakho kwenza siwalondoloze lawana asempompini sisebenzise awezulu. Ngiyacela ukuthi lapha lonke elikhona bazali labantwana, nxa izulu lisina, khongozelani amanzi amanengi ukuze liwasebenzise kwezinye indawo ezifana lokuhlamba impahla kumbe ukuthelela izihlahla lemibhida ngemakhaya. Lenze kuhle kakhulu nobubele lo Thariro, asibachayeleni izandla. Ukhona
kambe ongabe elombuzo? Kubangelwa yini ukuthi amanzi abe malutshwana? Phela isibholane esikha kuso amanzi asephuma ekuseni kuphela. Ngumbuzo omuhle lowo Nobubele. Lokhu kubangelwa yikuguquka komumo womkhathi mngani. Ukuguquka komumo womkhathi yikho okubangela ukuthi amanzi agcine esemalutshwana. Kuyabe sokomile phansi amanzi lawo esemalutshwana. Usonjani khathesi umumo womkhathi mbalisi? Uzasitshela uTariro. Khathesi izulu kalisane kakhulu, ngakho amanzi lawo asemalutshwane. Yebo, uqinisile. Ilanga selitshisa kakhulu bangani. Izulu kalisani kuhle ngesikhathi salo. Yikho okubangela ukuthi amanzi abe malutshwana. Ngakho kuqakathekile ukuthi siwasebenzise kuhle amanzi bangani. Phela amanzi angasiphelela lathi singafa ngoba amanzi ayimpilo. Ubusithini Nobubele? Asiphindeni njalo inkondlo yethu esiqale ngayo. Ngiyabona liyithandile, asiyiphindeni. Ngiyabonga bangane, lenze kuhle kakhulu. Ngithemba lani abangemakhaya lenze kuhle kakhulu. Asilondolozeni amanzi ngoba amanzi ayimpilo. Asibachayeleni izandla abangani bami engihamba labo. Siphinde njalo. Ngiyabonga bangane kundawana zonke. Isifundo sethu salamuhla siphelela lapha. Olethulele isifundo ngunkosikazi Nosizo Ngwenya. Bengihamba loTariro loNobubele. Valelisani abalaleli bangane. Lisale kuhle bangani, nguTariro. Lisale kuhle bangani bethu.